Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje gusabwa gusobanura icyemezo yafashe cyo kuvana ingabo muri Syria. Twagiye tugomba kuhamara iminsi 30, tuhamara imyaka 10. Igihe kirageze ngo tuveyo. Ntabwo turi abapolisi. Ingabo zacu nizitahe. Ikibazo cya Syria cyaje mu gihe Trump yarahanganye n'icy'abademokrate bashaka kumukura ku butegetsi bakora iperereza ku gikorwa cye cyo gusaba Ukraine gukora iperereza ko bahanganye Joe Biden. Impeachment. Kumvana ku butegetsi ni ijambo ntigeze ntekereza kuzabona cyangwa kumva rimvugwaho. Mperuka kuvuga ko ari ijambo ribi. Kurye ni ijambo ribi. Ibintu byarushijeho gukomera kuwa gatatu mu nama yabereye muri White House ku kibazo cy'intambara yo muri Syria, muri bo umuyobozi w'abademokrate mu nteko Steny Hoyer. Nakoranye n'abaperezida batandatu, nagiye mu nama nyinshi nk'izi, ariko sinigeze mbona umuperezida usuzugura urwego rukuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashaka ko Trump akurwa ku butegetsi bakomeje kumwotsa igitutu nk'uko bivugwa n'umushakashatsi John Fortiem. Kuvanwa ku butegetsi nuko abantu bazamubona atakiburiho ni ibintu agomba kubatekereza cyane, ariko iyo urebye ukuntu White House ibyifatamo ni nkaho bakoresha uburyo bumwe mu kurwanya abo batavuga rumwe bose kandi ntibacogora. Uko bamusatira ni nako nawe yirwanaho, niko bimeze. Impande zombi zikomeje kumva icyo abaturage babivugaho. Ibisobanuro by'umushakashatsi William Galston. Republicans have to be very careful. Abarepublikani bagomba kwitonda ntibazagaragare nk'abantu bashaka kuburana u Rwandanze, kuko nibakomeza kuvuga ko nta kosa perezida yakoze bashobora kuzatakaza abayoboke. Kuva kigera ku butegetsi, Trump yavuze ko aje guhindura uburyo politiki yakorwaga kandi azakomeza gukora udushya mu gihe hari abashaka kumuvana ku butegetsi. Barbara Ann Perry, umwigisha muri kaminuza ya Virginia. Kugeza ubu amabwiriza abandi baperezida 44 bamubanjirije bakurikiza, we nta nubwo yitaho, kandi mbona nta kintu kizamuhagarika. Uko byagenda kose, iyi gahunda yo gushaka kumuvana ku butegetsi zateza amacakubiri mu banyamerika nk'uko bitangazwa na Thomas Schwartz. Amacakubiri aziyongera mu gihugu ameze nk'ayagaragaye muri za 1999 igihe Clinton yaragiye kuvanwa ku butegetsi, no muri 2000 ubwo habaga amatora yaranzwe n'amacakubiri. Ibi byose kandi bibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegura amatora yo muri 2020. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.